เอาว่าใส่ได้ถึงมันต้องเอาลงมาไปยังลูกสนองลูกก็ใส่ได้ที่อะไรไปว่าโมให้กินโมกินเด็ดพี่แต่ก่อนนะ放到下哦。
invite, if you're from the Unstoppable Church, I would like to invite all of you. Apart from the committee, can you all come here? We're gonna start. Please, all the Unstoppable Church, if you can hear me, if you're wearing outfit like me, the same color, I want you to walk to the front, please. We'll be start in 2 minutes. If you can hear me. Can the Unstoppable Church. Famrimore, kabau koe, toda hago ke kau sia semalava. Famrimore, mea mai ki moani. Hiri be mea fai se kau, o tau kamata hi poni. Fai le vai tau hiva. Mo mea mai be ki moani tou. I'll be your MC for tonight. My name is Dominica Fifita. My co-host here is Sinamoni Tukumoe. So we're going to be your MC for tonight. Kone hili pe koni te tau kamata leva. Te tuange ke tangata ik whewhikau ka manohoa ke na hoko atu. Whamalolahi atu. I he whiawhi koe ni. Ka ngā katuku homo taimi. Ka mo mea mai. Ke whakakato. A visone pa mai whakaukau o the Unstoppable Church. I se ne I he whiawhi koe ni. Tapu ba mai a whio e tolu tahai o tua I o tau roto ngani. Ko whakatapu atu ki he whamopuna hau eiki. Ama tāpure. Wāte whakatapu makehe kono I ngāwe kau tau eiki mo haa whai whikau.
Wharapu atu ki he ngahi siasi, mātou whamili, ngahi maheni, sola pa moe vōlangi ka ukau whakataha i he whiawhi koe ni. O mātou moe hoa whawhawhonga e loto honga ia mo oni. Kono hinga ko mo tari e whakaafe, kono hinga ko mo whilaulau i homo taimi, kono hinga ka lava ke mo unu mai ke tau kau whakataha i he whiawhi koe ni. Ko wilo nei whai e whakamore. E taimi na mo tuanga homo taimi o mo ka mo tuanga ki taimi koe ni ke mo hau ke tau kau whakataha. O mau honga ia au pito pe o whatawanga pe ke eiki ke ne whai tāpa kina ki mo dolo. Whawhonu homo ngahi ai anga mea. Ka tu ke taulo fu'u, a sino ngoi le rei moha tāpua ki o hulu, whonu mahua hua. Kono hinga homo whie kau mo ki mautolo i he houa ko e ni. Ko ilo kene kau whai whikau. Nena o lava mai pe me ngahi state ke he. O kou whia whoke taritari ki nautolo, o kou ngai ia he nau pao. O hena whai whikau Esilome Maurice de Amelia, pa me he Brisbane, Tonga, Senerani, me nau tolu kau kini, ko mai koea. I heni pe mo whai whikau Lenny, Tarongata, pa mo e Tina, nau tolu, Rafa, me Katie Glory, pa Melbourne. Hui mau tolu he nahi whungawaka kehe, sa suesiliana, pa ko wheha siasi ko ke kau kei, o mahongai au bito, o mo lava mai ke tau kau whakataha kono i ngā koe whakatangi na e o atua te ki mau tolu. Gene kisi ka e whangakui, e ka ngahi kau tangata eiki, kau whine eiki, ko mo haube kono i ngahe, ko mo whanau, ko mo kukueni, ko mo whamiri, o mo whie kau mai mo ki nau tolu he pōko i ni ke tau mālari whakataha. Te mau atua whakamālolo to honga mo ke te ki mau tolu. And I also extended my thank you for those non-Tongan speakers. You know, you sacrifice your times and your resources to be here with us. May God bless you with abundance, and so we can enjoy together tonight and partaking in all the tents and all the things that we prepare for us tonight. I know there are pastors here from Fiji, and I think they're probably running late as well, Fiji time, so and Samoan pastors as well, Pastor Tan Paulo and House of Praise, they're going to be here, join us here tonight. But I extend thank you so much for every one of you who make it tonight, so you can be a part of this occasion tonight. And also, this is my beautiful wife, Sister Soana Maake. Ngai ko mo ilo I ko help ai na e fotutu he otua. Nau hi pa mi he tangata ko na ke tokon. Ko tui ka pau ko siasi o malohi ko family kamatai e family o malo. Ko tui ta toi ve o ke mo ni ko ya ko fam I he tu whakataha ko ia ko sipani ki mai wifi e ngau e ki ko fotutu ia e ki ko siasi o malo. Ko tui ame hati whenga maari e kene pai te haki lea. Hallelujah, whawhetai. Ko e kaweinga whoki o e tina o e whiawhini. Ko ngā peki hawhare lotu. Nā ka mata e tātānaki ai ki siasini he tau e tolu ko hili. Ka mata ki pē, ai whakawhoi tui e ne whai te riha ki he ne whaki. Mau hoko mai ki he tau o no wā, whakawhamiri pē. Iho mau ki siasi. Au ki hono tau hono tolu, mau pehe ke whakakulupu, ke mau whetokoni aki. Tonight, koe au make hen.
Kulakai unstoppable jets in faith to open up to the world to see our ministry. Lahio mauloto. Kotamu if you finish, it's a family dinner. Don't worry about the money. Koi feel here, I family lahio sihoba. That's what we care for. Pero me ak mau fia molota honga si. Ifakatang ko to be ko atu. Amana klere kiai. Enjoy. Lau ben ko pot ke. Lau ben ko family. Tu afat. Ko le ke u pata pui fai ta lotu o ska pata hoko tu leva ki hiva asi. E tamai mo fa malo mo fa feta e ke. O ta e fie tu ko e fa feta I me fa malo e mau ilo. O ke ke mama o e afiona. Me ngau e fa fotunga. Mo me o mau fai he university ko ni. Tamai ko me ko do be na fa tu o e afinima mafi e afiona. Te mau haka I he langi ko tau mau fia. Kono hinga mau hilo, ko e vai, ko e me vai e tangata. Ka he ala mai afiona I ho malo hi, ka mo mafai o la vai ke mau fai pe ha fainga me ate. He huafa o sisu kalaisi. Ko e ai he fiafi ko ni e tamai mau fatapu ia de ngau e. Anga o fiafi ko ni e tina te mau fai e ma o me to koni, ai feohi. Ai mau hiva, ai mau me e. Ha me te mau fai he fiafi ko ni e tamai ko mau fai ko to be ke lang ia be ai afiona. Fai tapu ki na mai e to taha ko to pe. Ko ta kiloto mo ke na tol no ko to pe family ka inga mau lono ko he fare ko ni e tamai. Ko mata anga e ni eki pa tuku mo eki ko lang mari ke no fo ia e fei to oni. Mau ko re ka to na malo hini be he kuafa sisu klaisi ko alo ka ko mau fo mo oi. Amen. Amen. Malo bito. Amen. Kau ni bila faham pas ke iki. Beta. Kau hiba kau ni hiba tersiasi. Me amai faham kau gaya sias bete kau si ya faham. Kau faham pas. Kau hiba kau mana ke hiba tersiasi. Kau faham be hai fai kau pada tu fakare apa. Ai foi hiba kau ni. Kau pe ke hoko beta apa ki kate motor be faham kau. Bye.
malola he atu ki he. Hila ko ia at the Unstoppable Church. As you can see, our entree is served. Like Moni said before, this song wrote by the pastor, Senator Obama Ake. Ke hoko pe koe tāpu aki. Before we continue on with our entree, let me say a prayer. Tamai mo whamaloba mo whafta ke te koe. Dagai tuku iho mauloto loto ngā. Kato mea mau inasi, whamalohe mau sino langa ngai whatongia e pōko ni ke lang lani a peho afio. I wafa Jesus Christ ko mau whamo ui. And everybody said, enjoy your entree. That's the song that they playing. Mak lele pe ho bilo. Mahal mata ai. Fai te ka viva ha fai foi fo. Ilo ka te mundo. Ho ngati he. Sia se malanga ho. Tu ba mo tai ni ga mo lava ba he fia ko ni.